ke a leboha bana beso ha ntse le subscribe ke a leboha ke kopa le wena o qala ho shebella klika button ya subscribe klika button ya subscribe le wena o qala ho shebella tsatsing la ka jeno ke a re kopa tswetswe ha ke lebohe batho ba ntse ba nka di riski ka tšhelete ya bona ho romella ba hlahlobang batho ba nkang di riski ho romella tšhelete hore ba thole meriana ya bona bana beso ke a le tshepisa le tlo di fumana se ha ntse le di fumana ho hlahloba ntse ke tlo le hlahloba le kgotsofale se ka ntse le kgotsofetse fela so ha re kena topic e mo fokeng sehloho sa ka jeno ke ho rwala ka ring ring ya monwana so mo fokeng ring e rwala jwang re na le ring ya Illuminati re na le ring ya serwala mo fokeng o tseba ho di etsa di le 2 so bana beso ke kopa re kene ntabeng enana ha ke kopa hore ka mora video ena ke batla motho a tlo mpotsang ka Illuminati go ntate Mofokeng Illuminati o joina jwang o etsa jwang ha ke le Illuminati ha ke tsebe next ka Illuminati but ka lehlohonono ke ile ka thola motho ya nrutang ho etsa ring ya Illuminati ka ba ka thola le batho ba di sebedisang be le hore di a ba sebelitsa so ka thola motho a nrutile ho etsa ring eno ya Illuminati so re na le ring ya ho rwala fela ha re qala ka ya pele Illuminati king bana beso Illuminati ke tsela ya ho rwala kapo ya ho ikatlehisa mara ka tsela ya sekgowa e seng ya rona bona ba re mission wa bona is to fight poverty le stress sa tšhelete so Illuminati ke ntho e jwalo ha ke no kena deep yona ha ke tsebe next ka yona se ke la mpotsa bana beso ka taba Illuminati ya rwala ring ya Illuminati wa reka tse di la di bona di na le bo di pyramid tse di na le mahloana bo di Baphomet bo di in so memoya enana e ya ka di rank bana beso e ya ka di rank re na le di local re na le di national re na le di international ane ke di rank di code tsa teng ya di tseba ba teng ke se di jwetse tsona di code tsa teng ke di tsema so code ya teng o tlo e thola if o tla hona tlo batla ring ya Illuminati ha ke na yona nna so se rwala sa Illuminati mo fokeng re se etsa jwang ga se etsa ka maibana a 3 a masweu ga o etsetsa o sona ka 12 o'clock bosibu ka 12 o'clock bosibu re ya nokeng e kgolo noka e kgolo re rekile ring it doesn't matter hore ke ring yane ya e beileng di pyramid tsa bona ka ke ring engwe le ngwe fela ka nna ngwa e reka fela re reka ring ka mabana a 3 so depending hore to batla ring e silver kapo ring e gold ntho tseo di na le di offerings tsa tsona ha o sebedisa ring ya Illuminati then ho na le masela e o a rekang o tlo wa aparang nokeng mono ka 12 o'clock exactly o tlo wa aparang nokeng mono then ha re fika mono ha o tshwere ring e silver then ho na le go connecta le ngwedi tse moon re tlo bana le offerings tse re di etsang tse includang metsi ya moon se includang le hatlelo re tla re ke di period ke matsatsi a bomme le nthonyana tse ding tse ke beng ka di bua ka lebitso then re lo offer ka tsona ring eno ha o sebedisa ring e gold re offer ka di fruits re offer ka wine then re offer ka rice le dintho tse ding tse le re tlo phamisa and altar ya ntho eno then go na le dintho tseo re di etsang bana beso re bua ka ntho 12 o'clock bosibu go na le dintho tseo re di etsang mono then ha re qeta o di etsa he nna o sana mo ke kenang o ema le bopong mono melao ya teng ha ke e tsebe le nna ke a e tseba but ha se nna ya tlo fang yona ha o ema le bopong mono go na le dintho kapo memoya ye tlo tswang ka hare go metsi ano ane kapo metsi o ya etsahala hore a buleye o kene ka hare go wona ha o so kene ka hare wona melao ya ring eno hore o ya bolaya a ke tsebe hore o etsa eng ha ke tsebe ka melao eno but o tlo e thola mono bathong bano then ke ring ya Illuminati ring ya Illuminati ke etsetsa Mofokeng ha ke le moruti ke gona o e sebedisa hore ke thole matla le ho bana le setjhaba se sengata ha ke le motho wa di business ke gona ho bitsa tšhelete ka yona ring ya Illuminati ha ke le motho ya sebetsang ka ditaba tsa art music
industry o mono wa actor o kae wa khona o sebedisa ntwe eno go bane le botumo bona bo makatsang so ke tlo e beya o fitlela hakalo ke batla go bua ka segwala se ke se ntseng se ke se tsetsang batho ke se compare le Illuminati di batlile di sebetsa ka o tshwana bane beso di batlile di sebetsa ka o tshwana di gwala tsena but selo ke se hlabela nku ya Ramscap nku ena e thulanye bohale then le sona re se beya ka ditsela tse pedi re ya nokeng e golo ka 12 mono ya rwala nka di chance o ya rwala kapo re se etsetsa maditleng then nku ye re hlabela hodima hao ha re gata nka nku ena re hlabela hodima hao re nka ring but mono re sebedisa ring e gold fan re hlabela hodima hao ha re gata we hlabela hodima hao gona le meriana ye ringkang ha re gata we nka re lo e beya nokeng mono for matsatsi ya ka ba 10 kapo mabitleng but le bitla re sebedise le bitla fela ane ha re sebedise le bitla fela so ona le bitla le gore le shebang la motho yo ine ile celebrity then go tla dependa gore le yona o e batlela e business o bitsa chelete kapa o e batlela botumo kapo ena then ha re gata mono gona le ntho tse re fang tsona go di sebedisetsang go sebetsang ka tsona go di mathaba ka mara 10 days then wa tla hem go fa rinya hao ka tsela yo re tlo fang ka yona there is a ritual that we perform gore o thole rinya hao ha o so thotse ring eno eno ke a guarantee ya bana beso e sebetsa ka spoko tla tswa ona ke e sebedisa ka spoko kapo ke e sebedisa ka noka so ha ona ntwe empe ye etsahalang but spoko seno se tlo controlla hona le melao ya teng yo tla etsebang ha o so o inka ring eno so ho avoid ditaba tse ngata ring ya nku e teng it's ke 15,000 a ke joke ke tlo yetsetsa ring ya Illuminati is 30,000 ke tlo yetsetsa yona so near the buildings e Gauteng bana be Gauteng province Movani which is Valley Garaferi Fabiana Geng ha o le mono na le sebaka se bitswang ka Sebokeng zone 6 extension 5 hona le garage ya Hadikani mono so o tlo thola mo 0682134374 ke teng Instagram ke teng Twitter ke teng YouTube ke teng Facebook page ke teng Facebook ke teng Facebook group ke teng Al-Ahadina then o joina mo for how batla go hlakolelwa ka ditoro guys a ke na nako ya go hlakolla ditoro ke a rata o le thusa ba ke busy ke a leboga bana beso amen